खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव फिन आरोबाव UPPL दोलो थामहिनबा प्रमोद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआव फिन आरोबाव 300निबो बांसिन बारग' फरायसाफोरा आरो गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालिनि बारग' बिबानगिरि बिथांमोना प्रमोद बर'नि दैदेननाय थामहिनबा प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै आरो आथिखालनि प्रमोद बर' बिथाङादि सोलोंथाइखौ लानानै खामानि मावनाय आरो बायदि बायदि जौगाथायखौ लानानै खामानि मावनायखौ नुनानै गोबां 300निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा थामहिनबा गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालिनि बारग' बिबानगिरि बारग' फरायसा बिथांमोना फैनानै UPPL दोलोआव क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय मिरु UPPLनि मावख'आव फैनानै गोबां सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव बे समाव जगदान जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे जगदान हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'जों लोगोसे न-MLA लरेन्स इस्लारि लोगोसे UPPL दोलोनि गुबुन गुबुन मिरुनि बिबानगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायाव 300निबो बांसिन लाइमोनफोरा UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों आरो बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा जौगानाय आरो सोलोंथाइ आरो बायदि बायदि बिथिङाव 2-3 बोसोरावनो गोबां जौगानाय खामानिखौ नुनानै एबा मावनायखौ नुनानै बिथांमोना एबा जों UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों होननानै बिथांमोना खावलायदों आरो फैबाय थानाय समाव एबा 2024 मायथाइनि ल'कसभा बिसायख'थि जानो गोनाङाव बिथांमोना UPPL दोलोखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय UPPL दोलोआव जगदान जाफैदो होनना बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो लोगोसे बेखौ लानानै एबा बिनि गेजेरावनो MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा फोरमायदों दि फैबाय थानाय ल'कसभा बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ जेबो साननो गोनां गैया मानो होनना बुंबा UPPL दोलोआ एबा UPPL दोलोजों NDA दङ आरो लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफ्रा जेरै BJP GSP बिथांमोना मदद होगोन बेखौबो बाथ्रा फोरमायदों लोगोसे फिन फोरमायबावदों बेबायदिनो आरोबाव गोबां UPPL दोलोआव जगदान जाफैगोनखौ आरो फैबाय थानाय समाव गोबां लाइमोनफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआव जगदान जाफैगोनखौ बिथां MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा फोरमायदों बे समाव फिन फोरमायबावोदि 300निबो बांसिन गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालिनि बारग' बिबानगिरि बारग' फरायसाफोरा प्रमोद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै 300निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय बा क'क्राझार सोहोराव थानाय मिरु UPPLनि मावख'आव फैनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि नुजाथिनायाव 300निबो बांसिन जगदान जाफैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदों बे जगदान जानाय हाबाफारियाव MLA लरेन्स इस्लारि बिथांजों लोगोसे जगदान जानाय बिथांमोना खौरांफोरनि गेजेरजों बा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों जों आबुं मिथिना लानि। আজি UPPLৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় এই কাৰ্যালয়ত BTCৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন GS ইউনিয়ন বডিৰ আজি প্ৰায় 300 জন তেওঁলোকে আজি যোগদান কৰিলে নতুন যি পৰিৱেশ BTCত আহিছে আৰু BTC চৰকাৰৰ যি কাম কাজ বিশেষকৈ হিউমেন ৰিসোৰ্স গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সন্মানীয় বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ে যি ধৰণৰ এটা পদক্ষেপ লৈ আছে আপোনালোকে জানে যে বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা UPSC কোচিঙৰ কাৰণে দিল্লীলৈ পঠোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকে কোচিঙত আছে একলব্য বুলি যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে কোচিং কৰি আছে ইয়াৰ বাদেও MBBSৰ কাৰণে গুৱাহাটীত LN অনুষ্ঠানত এতিয়া প্ৰশিক্ষণ চলি আছে কোচিং চলি আছে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত যোৱা বছৰৰ পৰা কোচিং দি থকা হৈছে যৰ পৰা বহু কেইজন ছাত্ৰই IITত এডমিশ্যন পালে NITত এডমিশ্যন পাইছে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত এডমিশ্যন পাইছে CITকে আদি কৰি বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়াৰিং অনুষ্ঠানবিলাকত তেওঁলোকে এডমিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছে এইবিলাক দেখি বহুতো ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কলেজৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে আপ্লুত হৈছে যে এই যে চৰকাৰ এই চৰকাৰৰ যি কাম কাজ বিশেষকৈ স্টুডেন্টস বিলাকক লৈ পেলাই ইউথ বিলাকক লৈ পেলাই হিউম্যান রিসোর্স গড়াৰ যি এটা পদক্ষেপ লৈছে কোনেও চৰকাৰে কৰা নাই ইভেন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট তেওঁলোকেও কৰা নাই
কিন্তু এটা সৰু এটা কাউন্সিল, এই কাউন্সিলে এনেকুৱা এটা কাম কৰি আছে। তো এইবিলাক দেখি পেলাই আজি বহুতো ইউথসকলে এই দলৰ লগত থাকি পেলাই কাম কৰি যোৱাৰ এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে বিচাৰি পাইছে। তেওঁলোকে সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে যে আমি ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই UPPL ৰাজনৈতিক দলৰ লগত আমি জড়িত হ'ম, ছাত্ৰ ৰাজনীতিও আমি কৰিম, এনেকুৱা এটা তেওঁলোকে মনত লৈ পেলাই আজি দলে দলে UPPL দলত যোগদান কৰিবলৈ তেওঁলোকে আহিছে। আজি ইয়াত বহুকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত আহিছে। ইয়াৰ ভিতৰত বহুকেইটা মানে কলেজৰ মানে GS বা বিভিন্ন পদবীত থাকি কাম কৰা ছাত্ৰসকল আছে, যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিলে, কিছুমান আছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিলে। এনেকুৱা এটা প্ৰমোদ বড়োৰ যি নেতৃত্ব, এই নেতৃত্বৰ লগত থাকি পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰাৰ এটা হাবিয়া তেওঁলোকৰ আছিল, আৰু আজি তেওঁলোকে এই দলত যোগদান কৰি পেলাই এই হাবিয়াটো পূৰণ হ'ল বুলি তেওঁলোকে কৈছে। চাওক, আপোনালোকে দেখিছে অসমত 14টা লোকসভা সমষ্টি আছে। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁলোকে BJPয়ে কিছুমান সমষ্টিত ইতিমধ্যে নাম ঘোষণা কৰিলে, কিন্তু যি সমষ্টি আমাৰ এলায়েন্সক দিব, যেনেকৈ UPPLক দিব আৰু AGPক দিব, আৰু বাকী 2-এটা সমষ্টি যিবিলাক সমষ্টিত তেওঁলোকৰ BJPৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব, তেনেকুৱা সমষ্টিবিলাক ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। এইটো ছেকেণ্ড ফেজ বুলি কোৱা হৈছে, কিয়নো মিত্ৰজোঁট দল হিচাপে UPPL আৰু AGPক লগত লৈ পেলাই একেলগে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব। সেইকাৰণে দুদিনমান মানে সময় লৈছে। দুদিনমানৰ ভিতৰত NDAৰ হৈ পেলাই UPPLৰ পাৰ্টিৰ नाम और AGPर पार्टी नाम घोषणा करा। क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजारां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजारां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजारां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजारां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजारां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।